Давай. Nezaret sağlık değil mi? Давай. Sağlık. Kaldıralım. Kaldır İlham aka. iPhone sütünü. Bira danışayım bana. Limonat içerik dedi. Ha, limonat için. Zaküskü только с... O ancak tutup bu durumu yere bir iki. Şuradan herhalde. Ağır. Böyle tutsa ne bile bu. Ağır da şey. Saklayan bırak olmuyor. Azərbaycanda bakallar yoxdur da, nə? Bunlar şey, çay skatanına içirlər axı. Öyle mi? Ben böyle bilmem. Devletin Sütünü ne? Bizde olan bakkallar hardadır. Bə bakalım, şunu bilmirsən aləm sən. Memme. Qanonu bilmirsən. Bu bakkal böyle bakkal obüslerde bunlar el vermiyor. Ta bunlar nədir? Bunlar elbette hıyar kimi şeydir. Uzun uzuna gelir. Əvvəl sağlıq deyil, ona sağlıq deyil, mərfət sağlıq deyil nə biraz. Ben de zaten okuyor salon İlhan değil Azerbaycan balası. İlham ile bir sağlık diyorsun da İlham. Söz sende. Zat. İlham dedir. Bu meyxana zat diyenler hamısı Azerbaycanlardan çıkıp var. Sağ olsun bığına bak İlhan bığına. Bak. Latin bığacı, sen bığacı, ben bığacı. İlham şimdi bu Azerbaycan bığı tuttusuna öyle bir cijimin. Bağışlayla Azerbaycan Pakistan'dan önce. Park değil mi? Evet. Ya meyhane meselesi Üzüm sen bağışlayan, demezsin. aynen. Evet, sen üzüm bağışla sen ne? Meyhan da zaten diyemem. Yavaş yavaş zaten. Kıtsam zaten. Sən, bəli, sən qılçan qaldır, Lətif şey, dizin üstə qoyun, Lətif onun qılçalarını ozola biləsən. Starikin, qılçalarını ozola. Böyle ben o çeşit sen. Masaj. Ya böyle tiçör böyle. Etçör böyle. Ne olur şutka ne olur şutka. Bəli, Aqsu. Vay Lətif. Ağsaqqal, ağsaqqal. Ақсақал мне уважение время, ақсақал. Понимаешь? Если байна бил, я тебе веник охуительный Ha venik değil ha bu da. Venik ha bu katılımını bitti. Снимает. Ne söylüyorsun öyle? Давай, давай, Evet, sağlık. Давай, sağlık olsun. Хорош тост говорите, пожалуйста. Давай, İlham, biz... İlham sağlık yoktur. Lətif, ты сам скажи один хороший народный тост. Uzbekski narodный тост. Özbekский тост хуёвый знаю, я откуда знаю, что Эй, народный тост вот это сибирский корона. Сибирский. Ай, Валико, давай. Давайте. Спасибо, что вы меня уважаете. Вот. Ай, Я вам, что смогу, то я вам буду помогать. Любая работа, да? Я не буду зачем обижаться работа? от вас. ты нам помоги вот на этом. За это базара нет. Давай один раз это сделаем, казан кebab. Короче, будем Сделаем. посидеть. Ну, просто у меня не получается, понимаешь? Такая ситуация у меня была. И знаешь сам, хозяин такой. Только это зря не покажи, бля, а то мне, бля. Нет, серьезно, да? Зратин наш. Валико, сами знаешь меня. Я знаю. Я Не знаю. так же, бля. Он тоже хороший парень, он тоже. Нет, я не говорю это зря не надо. Нет. Лати. Сегодня гости к нам пришли. Да. Пей за них. За них давайте. За Володю, за Илхама пей. За них. Öte bir adı öyle. Ne? Ey Lətif. Lətif. İlham. Zafer diyor. Bunları salla hiç Lətif'in şey. Zafer diyor. Davay, İgor. Bize qanaq geldin, öyle mi? Kardeş. Короче, давайте будем пить. Lətif, bizim dildə Azərbaycan dilində danışıyla. Azerbaycan'da. Ha. А bu ne? Ай, Илхам, серьезно уважаю вас, ребята. Спасибо. Валаки, Sağ ol. серьезно. Я не такой пидорас, сами знаешь. Пускай пьет. Что за, Yok, блядь? siktir. Ağlatma, Evet. Будь мужиком, блядь. Hey, Yok, ey ne хороший. Ne yol nahuy. Un Hristiyan. Да нет, просто bana meyhane dedi sen başına. meyhana bu kvartirada oturdunuz. Meyhana orada kafe mafiyeli var öyle.